Canlı katta bıçak buzga. Kafa çıktıracağız bunu var diyor. İşleri ölçtü adam kuvvetleri. Koymadılar. Bir dünya razı verdik. Jakın oturup. Can tırayla oturasın abi. Şimdi sülüyor bile de millet sülüyor. Kuru oturmak lazım. Şurada şeyden telefonlar. Bu bizim simyalarken var demeler. Bunda sülüyor oturmak. Bir gün kasmamın orada da ne sülüyor verdim. Benim beni tartıyordur. Keşke teyittirgen oysa calan öyle sen düşüp kaldı. Arıyan seni koyrak. Beni tartıyordur. Beni şahtan beni apam orta zaman düşüyorum. Beni aşağı başka Mama. Öpsene madem. Ay ne kurtar mı yapacağım? Hadi o can koş gelirken bu. Karan olsa bolga kaladık. Kana tamaktan alırız da. Hatta sıcakla daha bir sıra tanıdık karan. Bunlara kendi koyalım. Durdu. Kim bunu akış? Ben az sürüp gidemiyoruz. Atanın yolunda o engel otura kadar. Hazır atasın. Hamdaki. Ana, bu karar oldu. Atama carık olsun. Çağırın o zaman. Düşmüyor vardı ki. Evet, Varsa. Koyun bana mı koyun? Şu bana ne kadar balam de koy. Ay tamam, anam yani hana kadar tüketeyim bunu yaktan. Var adam canına kim düştü düşüyor ilgileme akşam. Çarpını kullanmayın atamam dursun. Sen koy bunu. Gel. Dedim yok, ne yemeyecek? Yine çay kuma. Ben yiyecek. Tacın var bana tacın. Bak daha canım bu. Yani biraz gelsin. Ya yengeciğim o oradan kanatayı sındırgamız. Ben bana kaldım. Biraz yeri koyalım.
Gel. Gel otur şurada gel gel. Otur ayağında otur. Sıvarla bir dike bombalarla otur. Otur acil otur gel. Kire gel. Bitti hazır Türk et. Usulü otur ya kadın. Pardon sen kolunuza yok dedim lan yemek. Söyledin bana? Niye söyledin öyle de? Reçel söyledin bana. Ben katlayacağım söyledim. Ne edeceğiz yani? Ne edeceğiz siz söyleyip durun. Söyledim sesi. Başladın mı? Biliyorsun. Dastık konuma şaymayacağım olsun. Kuyulup kızdı beri. Zayrışka kavulması cennetten. Şu avamın içinde bol çay kapatı. Oylattı böyle. Ana. Bakırdım, kart bakırdım, muhabbet başına. Yaptım bakırdım. Sarıkta güldün ya, sarıkta. Biri de bütün kaynılar Taşkent'te. Benim bakıldatıp kartı yok kalbim. Ben gülüştüm. Bırak tabilerim şimdi. Yakıştam. O da olaylar. Ki kara oturuyorlar.
Kurmettүү эки жаш Батыр жана Дилбар. Бүгүн силердин жора жолдошторуңардын ата-энеңердин жашоосунда эң бактылуу, кубанычтуу күн. Себеби бүгүн силер үй бүлөлүк союзга мүчө болуп отурасыңар. Мен мамлекеттик органдын өкүлү катары силерге суроо менен кайрылам. Ыраазычылыгыңарды билдирип, таазим этип жүгүнүп койгула. Рахмат, бактылуу болгула. Мына ушундай кымбаттуу туугандар көп улуттуу, көп үй бүлөлүү сүлүктүүлүктөрдүн, кенчилердин үй бүлөсүнө дагы бир үй бүлө, бул барактардын үй бүлөсү кошулуп отурат. Андемесе жаңы менен куттай бериңиздер. Şurada video var. Şu video var. Ya tüşküle bana bak. Ne?
Bibi. Kasvet geçiriyoruz. Kaçıyor turmadan düşmüş bol. Abi. Жана башталардын алдынан кеңир отурула бийлесеңер эме кылыңар келсе үстүндө атайын места үй бар да мындай кеңир бийлеп ойноп күлүп жакшы отурула биз түшүп кетебиз эми силердин командир мына турду болот эми турду бияктабы кечирип коюңуз Стакан, рюмка. А вон таким Давай я лучше здесь буду наливать, да? И там передадим. Боевой клуб атып жүрөсүз. Мен? Ақтөбеге тартыс келипти. Алим алып береді Бабах болады бабах. Бир алып берейин. Тогда на. Черен ачык туруп. Уклондагы 40%, о ушинтип ачып, вот. Ай. Көтөрүү дейм. Көтөрүү. Мына баланы атып жүрмөш. Сыймыл дайыма өзүнө аракчы элин сыймыл болуп жүрөм. Тилектеп бар сыналып жүрөм. Аны көтөрүп алыңдар, бир жакта болуңдар. Я канал кузову. Чай. Чай. Я канал кузову. А. Otur. Gel otur video düşüyorsun. Oturuyorsun. Otur otur. Ver mi lan? Şalama kalma. Çay içiyor. Çay içiyor. Kalk kalk. Otur. Vallahi vakti gelmeden oturuyor. Arkasına Türk köşesi veremez. Bilmiyorlar. Şimdi ben de şu an gözettirelim. Benim şoför. Tamam şöyle. Орталарыбыз сыйлуу эже жана сымбаттуу карындаштарыбыз мээнетке чабаар жана эртеңиңиздин ээжени инилерибиз отурат. Кутмандуу кечиңиздер менен урматтуу меймандар. Бүгүнкү үйлөнүүбүздүн кадырман көөлөрү 2 жаштын өмүрүндөгү алгачкы коноктору. Ардактуу бүгүнкү кечебиздин азыз меймандары, эми эртеңки 2 жарды бүгүнкү кеченин күнөкөрлөрү Баатырбек менен Дилбардын арабызга аралашып келүүсүн суранып койсок. Кымбаттуу туугандар, ээрчишкен эки козудай жарды дүркүрөтө
құттықтап тосып алсақ. Turmuşunda en bir yaxşı günleri olsun, uzak ömür sürsün, bakımlı olsun, en günlerge küve oluş için toyga çakırıp oturamiz. Bugün kelgen tormaklar, tuğanlar, kudalar, barlarınızga çoğun rahmat. Har biringizler uşu jerdegi jarqырай жайын маңдайыңыздар менен күлүп жайына ушул тойлорду өтүп бериңиздер. 2 жашта экөөңүздүн бактын менен uzak ömürler көп балалы болуп, бакыт талайлуу жашаган болсун. Элге жерге кызмат кылсын экөө. Ушул болгон агалары, эжелери, инилери, кандай чоң ата-энелердин алдында мынчалык чоң урмат турат. Булар алдыңкы жолдо турат. Ушул жолу бекем болсун, чын болсун, узак ömür сүрсүн. Hurmatly mehmanlar, hurmatly ballarım. Бүгүнкү салтанат чогулуп жаткан эл силердин мындан ары турмуш жолун бирге басууңарды айтып, окутуп, тарбиялап, ата-энелик парыңыздан утулуп, чоң турмуш жолуна узатууда мына ушундай жалпы элдин катышуусу менен күбө болуп атканыбызга чоң кубанычтабыз. Мына ушул ар бир катышып отурган эл, ага туугандар, эже карындаштар, бардыгы силердин ата-энеңерди сыйлаган тилектеш, куналыш адамдар. Мына ушулардын келишинин өзү силерге чоң берекет, чоң сыймык. Менин силерге айтарым, улууну урматтап, кичүүнү сыйлаган жаштардан болгула. Эмгектен эле, окугула, ата-энеңердин, окутуучулардын, жалпылуу жолдоштордун айткандарындай эсиңерде бек сактап, бактылуу бекем үй бүлөнү түзүүңөргө атаган чын жүрөгүмөн куттуктап тилектейм. Ушул жерде залда толтура жакшы саналыштардын арасында турат. Өмүрүңүз жүрөгүмө чоң тілектештим.
Bugün sizlerden dostlarım için, ayrıca adı eliler için, tuğan ruhlar için, Japıda sürüklüklerden beyler için, narı ıyık, narı kıvançlı kullanmadır. Sebebi ateşlere suyularda gelen ak dileğine cedip, bugün ekonomimizin ak koymadan kurulu olacağız. Bizim kağlarımız, bu ekonomime çok baktığına, büyümelerde bırak olsun, oralarda mat olsun, ataylarımız sıymadan, ayrımın yaşlanan doğular, ekonomimiz birbirinden fayda olan güldü, es kaçan soğuk kısım, ayağına çayınan cümle tatlı olmalarından, bizim bırakılan hatamız şu, bırakma.
İkinci sorudan keyin Ökül apası beni turup durun sarası. Kol çarpmadı mı? Hastaneye geldiniz. Benim şu program altında özünüz bilinçiniz. Erkekleriniz babanıza. Bana benden sözümüz bu. Batı Bey'in Dilbar'ın ikinci hatta yeni sınıf var bu sırada. Elbise yetişimizdir. Bir bölüm. Bir bölüm. Adeneleri özel. Kocam bana çıkmak tutuğunu. Şimdi tohumundan yeni dolarda sessiz koş götürsün. Emine, öpülerden otur baba, öpülersin ondan. Doğruyumuzun boyunda.
sen neme? Sen kaçıp tartma. Do'stoni aziz, mehmonlar mehmon, imroz barjashki, to'yi, farzandonga barak bo'lishki, do'stlar az hamma lazzatlarga muhasram. Hamma gaplar azama she'rni در اینجا مهمانان گفته گذاشتن، من چی میگفتم؟ عمر دراز بینم، سرفرزند باشم، مانند پدر مادرشان، خوشبخت باشم، چیکار تنگل برکی بیش، همه باید رایون پرولیتا، شهر سلوکتا، دوستی باشد، همون دوستی تا آخر ابدی باشد. صاف کنینگler, سلو کنینگler, kirayeli کنینگler, خوشبخت کنینگler, دوستlik olsun. Amerika yapmak.
Жаштар үшін би поселок атынан көмеш курсuna ekollerine koşulup en içine yarın ısınamadı. Kımmatlı yoldaşlar, birinciler üçün bugün vardığımız Uşun Çağlar Boldu, Tomaş KGB boldu, öy. Yani biz